كريتيكا نعطونا ماينوت ونديوغال باسكي نوتي ولا مرا اساكين ثلاثه شطنبر كنا هي اللي كنت تلي توا سكي عن ازال الاثنين تسوق نصلو فيتيد نك كمال امباري في كنت نغلي في كنت نظني دكتور سعيد سعدي يسرى فينومين دكتور سعيد سعدي تاكد توا سيني ناس تسفتري ناس من فيسبوك وتيكوال شحات اتغمسا يخدم في ديوين دينا ماشا تيكلتا توا سينس تغد يوثن صغونت تموتن الماروك يتوثن عطاس تال كال السكين ثلاثة شنبر سفرد توثن دكتور سعيد سعدي سي ونوزول الجيري ماروك لا ريزون او لو نوفراج تناد السوقل نك كمال اماري ما ينير الزول لك كمال زولا رشيد الزولي إكراه ديت ولا اسكسام زوغو كمال ويفون عديني ذاش تمقوضين كي كيكون زويني ديفرون سي توا ساكن دكتور سعيد سعدي دي سونتي كي تل كال مزرعة ديال فرانسيس quels sont les points essentiels abordés dans cette contribution par docteur Saïd Sadi رشيد قبل يدير ثيرتي يسقسيك جوست سينيالي داغنت سعيد سعدي يخدم ديت لا كونتريبيسيون سا باج فيسبوك داغنت خاطر لو كانت ديك شميون السيت لا ريفيو تيل كال de la revue donc telle quelle marocaine ils n'ont pas laissé le soin ولكن ندات يزرت قران كامل خدمنا لي بايونت دونك سي بور سا كو جوستمون سعيد سعدي يخدم سا كونتريبيسيون سا باج فيسبوك يوكل مدن مره ادزرم سا كونتريبيسيون ترى رشيد دراتيرتي وسقسيك فين يشدن اي لي بوين اسونسيال لي ديفيرون de la contribution سعيد سعدي كندير ريزومي ابري لربعه لي بوين ربعه تنقيطين امبورطون لا رupture diplomatique donc نيلان ديال الجزائر المروك لو دوزيام بوين سعيد سعدي يهضر فين يشدن لا ناتور دو ريجيم استخدم زمرا سناني يوثن تسرتيد يوكنا تخدم لا ديفيرسيون يوكنا تكمل توجور مانيبيولين leur peuple pour باش ils vont se maintenir au pouvoir تلقيت وستة سعيد سعدي يهضر في لا نيسيسيتي دو ميتر فان سيت اسكالاد لا يوكل réellement au fond ديروح يون vers la construction on peut dire du pôle nord-africain et le dernier point سعيد سعدي يهضر في الرول دو ليليت نويد الى قد تلعب الروليس خاطرت لا فايت دي زوفيسيال سيتادير دي ريجيم اما الماروك الجزائر نغمان مثلا على ليشيل نور افريكان سعيد سعدي تولى باللي ثفرات لا غور سونيليت يوكل فا سامبليكي ريالمون يوكل التوف ثفرات يغبلان نتعيش نتموري داكني لافريك دو نور هكا رشيد سومثا دا شوز مرغي يديني في لي بوين اسونسيال نزمر يون ادهضر دا شي ديوسان لا كونتريبيسيون سعيد سعدي ثاني ميسا كمال سكسين ويسين الدكتور سعيد سعدي مسلايد غافوس معرق يخدم لنا كي كيتسين نجراون الجزائريين وين الماروك يوكني اهات ياكو تيكن كاس يوكنا غومن اين يخصن توكدوس ديك مورانسن ويفن اختي تسامر كمال سكسين كادي لي فرانسيس لكن دكتور سعيد سعدي parle de diversion des deux régimes, algériens et marocains, pour combler le déficit démocratique. Comment l'explique-t-il à Kamal? رشيد سعيد هادي جوستمون ديون نيلان يتولى باللي لي دو ريجيم ما بين الجزائر وين المروك تولي كتمشى بها نستخدم يوث استراتيجيه تدير لا ديفيرسيون وكن الدويني مدانن الجهه خاطر سعانا ديفيسيت الجهه نتون وليو دو بارلي ويا دهضر يون فين عنا توكدود فين عنا ريالمون ادي روح يون اثمورا دانستالي يروح ادي يون توكدود في جلساس نهنيت مازال نعاذن وهاي لاكوزوا وها السقار بلي الماغريس وهذاك السقار فوالا نسعى اعداو نيلان ضابراني يوكل جوستمون ils vont manipuler
l'opinion locale. Du côté Maroc, justement, Saïd Saadi, il des raisons, c'est-à-dire directes, mais réellement, au fond, ce sont des prétextes. Il y a des raisons un peu plus profondes, un peu historiques. الجزائر ثورة تثيلان تصوت الميدان تخدم لا روبتور دبلوماتيك الواحد الماروك دونك جوستمون هذا كان يدي جبد باللي سعيد سعداني كيما نصا السوتيان الجزائر dans une rencontre des pays non alignés et le Polisario le Maroc ils ont mal pris les choses ils ont mal pris les choses qui ont permis l'ambassade du Maroc, Nilan, il fait une réponse, ni il a provoqué justement le pouvoir de Zaïre. Ni justement, il a le soutien de la cause kabyle, ni le soutien de l'autodétermination. Donc, c'est pour ça justement. Saïd Saadi a parlé de cette question-là, kabyle manipulée de part et d'autre, où justement, en quelque sorte, même le Maroc, un cas qui ressemblait à la question kabyle, c'est les rifins. C'est-à-dire que le Maroc, quand réellement ça, الدور إزرفان تمر القبائل يمازيغن سومذا il n'a pas une politique discriminatoire de répression vis-à-vis des réfins. Oui, je veux dire, dans ça, c'est-à-dire que l'espionnage, il n'est réellement au fond, ce ne sont pas les véritables raisons qui ont poussé le Zaïre à rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. Mais il n'est la normalisation des relations hier l'Israël et le Maroc, là, il y a تويد réellement au fond l'isolement الجزائر اللي كيما نصاي سيزول sur le plan international à خاطر en quelque sorte Saïd Saadi a parlé de tout ce qui concerne on peut dire du dossier du Sahara occidental. Oui, je veux dire justement il le Zaïre Amidili dans ses positions des années 70. Il n'a pas vraiment évolué et ce genre de mentalité réellement au fond qui ont créé des situations conflictuelles hier le Zaïre de le Maroc. Donc, il est justement il est sur un plan interne, le Zaïre par exemple, pour justement créer cette déversion, il est sur le plan interne, il est d'amidili, cette posture-là, c'est-à-dire cette position-là, ils vont fidéliser la clientèle, c'est-à-dire créer un conditionnement pavlovien, c'est-à-dire en quelque sorte le bâton et la carotte. Mais il est réellement au fond, ça a dit, ces considérations-là, juste d'Arbar Swellen, réellement au fond les raisons ils sont ailleurs et d'ailleurs c'est pour ça justement ça a dit je في اليران des sables en 63 et je vais l'affaire des attentats de Marrakech en 94 les Marocains ils ont accusé l'implication d'Alger du pouvoir d'Alger dans ces explosions là et je vais de l'affaire d'expulsion massive des travailleurs marocains en 76 et je vais de Atas Nploufan Ishouden إلى الثالوث البوليزاريو أني الند باللي هذا بون الجزائر وين لا نخميت سو سون دي كونستانت نسمة سعيد سعدي بريفيير ماروكان اي سي بور سا جوستومون هذا بون الجزائر تولى باللي pour les conservateurs alaouites, hein, les Marocains, le Zaïre, c'est comme l'avatar de la décolonisation. Il incarne la décolonisation en parlant justement de la décolonisation de Sahara occidentale.
وذا غنت الجزائر جمهورية الجزائر نزرا بلي سعيد سعدي كفات لي ميديا ils ont relayé la thèse نتولم باللي le royaume chérifien comme étant matrice d'un féodalisme atavique, c'est-à-dire on peut dire un système, on peut dire moyenâgeux. Donc on parle en quelque sorte d'un signe, d'une, je pourrais dire, de quelque sorte d'une allégeance par rapport à un régime, un seigneur vassal, donc quelque sorte de système féodal. Donc c'est pour ça justement Saïd Sadi سوما شوز مني في هذاك بلي les deux régimes استخدم les diversions دخلقا un ennemi extérieur يمكن on peut dire de créer cette union au niveau interne pour éviter en quelque sorte des révoltes internes. Voilà Rachid ذا شو يدينا اش يدينا سعيد سعدي في السقسي. ثاني ميرتا كمال السقسي والصغار ذا كان الدكتور سعيد سعدي نك ذاكن الى اوغيرا كين ونسعنا المعنى نا كنت يسمى جو توكسيك الا قد يحبس صغور كاع سين كين نجراون ونلين زيما يزاين او يفان كمال لا تصمد وشو يدينا شتاكي مازال الناس يدينا اسكساكي فرانسيس دكتور سعيد سعدي considère que ce jeu toxique doit cesser entre les deux régimes non démocratiques. Peux-tu nous expliquer le pourquoi de cette recommandation de docteur Saïd Sadi? Justement, Rachid Saïd Sadi تولى باللي ثروف هذاك نشدن لي كونفلي نيلان يار الجزائر الماروك on peut dire entre les deux régimes ينادي بلي ود دي حبس خاطر لما يديلي يناد même pendant la décolonisation يقارد les anciens dirigeants des deux pays نسنات نتمورا يناد غار انك زرام او قضيك منصه لا بوليميك بوليتيسيان وذا غنت زرانا او قضي حبس لسكالاد دي شوفينيزم زمرسناني يار سنات نتمورا نيلام. Donc c'est pour ça justement يتولى باللي la nouvelle génération de dirigeants يناد ميديلي malheureusement venanat في une conscience نبنان sur la propagande mortifère, c'est-à-dire tawi يتواغيث. Donc c'est pour ça justement il appelle à un sens de responsabilité خاطر ماشي داين قبل يون وسعيد سعدي justement il a parlé de la rencontre de 58 Nice ملاقات الدستور tunisien, parti du Dstour tunisien, le FLN, donc en 58, le FLN bien sûr qui a libéré Timour el-Zaïr, le Wahid l'Istiqlal marocain, Njma'an justement au Maroc, donc à Tanger, et pour parler en quelque sorte de la fédération des États nord-africains comme le parachèvement naturel des indépendances. Donc c'est pour ça justement à chaque fois Saïd Sadi, il se réfère au congrès de la Soumam par rapport à la naissance d'un État moderne algérien. Saïd Sadi, il parle de cette convergence nord-africaine en se référant justement à la rencontre de Tanger en 1958 parce qu'il est Saïd Sadi Billi, la mondialisation ou les choulettes Tamour donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette union-là. Romain pendant Saïd Sadi, il n'a dit لن وتصل الدفي أم la menace djihadiste وذا غنتي ناد غنتي fait d'un autre point négatif ندي وسانك بغيت هذاك à l'échelle nord-africaine et هضرت في la tentation militaire de la Tunisie par rapport à une rencontre au niveau de la Tunisie عشان بغاني يروحون vers une constitution présidentielle et tous les pouvoirs vont être renforcés, être entre les mains du président. C'est en quelque sorte toujours, ce sont des islamistes qu'on utilise toujours et tant que les islamistes existent, malheureusement, ils empêchent, ils entravent l'émergence d'une convergence démocratique
toujours les véritables détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire les militaires à l'échelle de ces pays-là, ou des prétextes pour pouvoir avorter toute alternative démocratique. Rachid, la chose de ثاني كمال سقسي قبل نقالو دكتور سعيد سعدي مسلايد غاف لافايت ما كي كانت فرنسيس نويد الا نظن سيفن كي نتبوغا كي من المغرب الجزائر ويند ولا قرار وكان ويد يغران يما كذايا وكذا يغران على ليليت كي يقلان تبوغا كي تبوغا الجزائر المغرب كني تشمل من سندبونا وكني ودتيلينا وغير وانا كي لنا كثورا او يفن ردنا ذا كمال امشي ازمه ديالي واش كي مورلين دكتور سعيد سعدي مازال ما تديني وقت كي فرانسيس دكتور سعيد سعدي parle de la faillite des officiels et de la nécessité de l'implication de l'élite pour écarter le pire. Comment cela est possible selon le docteur Saïd Sadia Kemal? Rachid, justement, سعيد سعدي هضرت في لافايت وذاك نيلان الحكام اني وذاك نولي ولا السوطره اداو فن ثيريريتي غبلان نوكذوذ نيكذوذن مسناني تموري هذاك ني لافريك دو نور. Donc c'est pour ça justement il net باللي l'alternative c'est la غور l'élite, c'est son rôle, c'est sa responsabilité, on peut dire de s'impliquer يوكن اداو فن ثفرات. سعيد سعدي كي تولي قارد باللي il est important, il est capital et يوكن اديرو حيون rapidement يوكن اديسنرني يون. سعيد سعدي il a parlé de la plateforme d'information et de libre débat, on peut dire ouverte pour la société civile, c'est-à-dire il veut parler du Maroc, le Maroc, le Zaïre, la Tunisie. Saïd Sadi, il insiste sur cette libre circulation, sur cette convergence-là, justement qui bloque ce genre d'initiative. Les islamistes ils constituent une certaine force, mais donc les démocrates dans l'universalité أمثمر النظام وهداكني للرجيم داكني تقفن ومنعا يوكلنا تروح في convergence de ces élites. Donc c'est pour ça justement ça dit voilà بلي يقارد بلي l'Afrique du Nord ثم زغال يقارك sa vocation c'est on peut dire يقارك a vocation à être l'exception démocratique de la région. يقارك c'est le seul défi nilen qui va vraiment être relevé, c'est-à-dire justement vers cette convergence-là des peuples, on peut dire, de son élite, يوكن الدوفن في فرات يغبلان اخاطر ولزمير يوث نتمورت وحداس نيغو لزمير ليليت نيوث نتمورت يوكن اطروح réellement au fond de construire quelque chose qui pourrait, on peut dire, représenter une véritable force. هكا رشيد سعيد سعدام في تولا ثيريريت يوكن ادي روح يون avec plus d'implication de l'élite. Il a perdu espoir, c'est pour ça justement la balle est dans le camp des élites de ces différents pays. Donc في la dictature, في l'autoritarisme, même في l'autoritarisme, ils veulent imposer une seule lecture politique, une seule lecture de l'histoire. l'identité amazigh. إذا تنظر باللي الطاسم غناسن كتمورت من الجزائر سحب سنين خاطر وين النايب Némazighan, un drapeau fédérateur, ça prouve que parce qu'il Tamazgha, pour moi, c'est un frein à la tentation totalitaire des régimes qui sont basés sur l'idéologie arabo-islamique. Et c'est pour ça qu'il la Tamazgha.
D'accord, Rachid, il y a lieu vraiment de signaler une chose qui est décevante. Je ne vais pas citer le nom, mais il me donne Zran, في نبغي الهضره. وهذاك اللي قلنا النور يوكن يبغى دير واحد فرانين للنع الدم. وهذا كتقول لي لا نسعى دي زومبيسيون يبغى يغالدن غلاف مينيستر بالك بروميناس. وهذا كيدي قرن كينا جماد استعرفوا سني نمازيغ. Je ne reconnais pas le drapeau amazigh pour lui il n'y a que le drapeau algérien. هذاك التواريخ ميدي لي دونك في مدنا موي داك الني نتي لعب باللي كيقار كينا ما ريفيرونس سي نوفمبر الكونغري دو سومان مسحل ريجيت لو درابو امازيغ هذاك التواريخ تمقران يمدنا موي داكني يمغناس نموي داكني اون لي با بوزوان سي دو ديراباج اي وي داكني اي كافن افوس عكاز يودابو الجزائر يوكن جوستمون الدوثن في داك يتناض مازيغ في مانيير دو جوستيفيي كاوين نرفدن الدرابو اللي مازيغن كاوين كيوين مازال عاد انت ليا لا مانيبيلاسيون سي ان درابو ديفيزور الوغ كزران باللي لو درابو مثلا ميم سي لومبليم ميم با ان درابو لومبليم امازيغ ريبريزونتي ليدونتيتي نور افريكان دونك وي هداك ني لا كما نستعرفهم لومبليم امازيغ وي هداك ني دي عداون تمازيغ دي عداون لافريك دي نور دي عداون البروجي لا سومام وي داك يقارب كونسيسكريت دون سي ديناميك لا هذاك التواريخ وزرا المدمره فون بغيت نهضروا جامي تجبد غير سميت اسخم على بيبليسيتي نمير كمال اكيد نسات سيران كارو اكيد نقطه نوبيا كمال لا دينيير دا شوتن المذن زعما نسوفاتي توا تكين الدكتور سعيد سعدي لا دغاين شدن اتمثال استراتيجي استراتيجيين مازما في دينيير فرانسيس كمال السياكير quels enseignements doit-on retenir de cette contribution concernant les questions géostratégiques. رشيد جوستمون دا شوز ليديكسيون ديال المدن يتاز ورايس قد يصدر يوم باللي لا رونكونتر دو طونجين 58 الماروك لا تونيزي استخدمت كوم بريسيون سور لا فرانس نريد طلبا كلارمون باش يريغلي لا كيستيون للجزائر سيتادير تروح فير سون ديتيرميناسيون وكنا تاوي تيمونتيسا خاطر تيموري ذاكني الماروك لا تونيزي الماروك ثوي سون انديبوندونس en 2 mars 56 et le 20 mars 56 c'est le tour de la Tunisie. Donc c'est pour ça justement دا شوز مريد تفهم هي انا شوز ديكسيون ديسونسيال باللي ونزمير ثورات دون je pourrais dire sur un plan géostratégique sur un plan économique la convergence de ces trois pays il s'impose pour créer un véritable bloc face par rapport à la mondialisation actuelle. Donc تيمورا مره نغزمرزني دوني كامل مره تروح دو avec le système de bloc économique. Si l'économie c'est la base. Donc c'est pour ça justement et oui ديونا تفهميون باللي يلزم يروح يوم vers justement vers les états nord-africains, les états de peuple et non pas des états de pouvoir on peut dire ou de régime. Et la deuxième leçon à retenir, c'est que ثمرة القبائل اللي ثمر القبائل ويدا تيلي فيجيلون خاطر il est convoité il y a de la manipulation ونهضر دطاس اني اطاس وذاك نيلان قد شن اما ذكر لي بوفوار اما ذكر وذاك نيلان خدمن تزرديت toujours توالام ثمر القبائل c'est un terrain on peut dire de manipulation et c'est pour ça justement والدول يون الديكشم dans ce piège-là et surtout أذابون الجزائر وين لان يبغى تيوي إلى violence خاطر c'est dans en créant un climat de violence ce climat-là de turbulence دينا أنا قالوا نمر الجزائر السيستم الجزائر دينا يزمر يجوستيفيي يوكن أنكيدنا كان ذويلين أني l'émergence on peut dire la justification de l'instauration des régimes non démocratique, de la dictature, du totalitarisme, il se crée dans des moments de crise. Donc, c'est pour ça, justement, on va dire un conditionnement, des conditions vers la violence pour pouvoir justifier l'intervention, on peut dire, de justification de la violence comme mode de gestion.
parce qu'à chaque fois il y a un problème sécuritaire, donc il faut justifier cette violence. C'est pour ça justement ce qui est important, c'est de retenir باللي ثمور القبائل واللي تمر في القبائل يود sensibiliser يوكن d'éviter هذيك شميون dans le piège et dans le plan je pourrais dire stratégie machiavélique nous devons نلزاير. Donc c'est pour ça justement où est vigilant. Toujours le combat doit être pacifique et de penser à une nouvelle stratégie bien mûrie, parce que changer de stratégie, revoir sa stratégie, ce n'est pas un acte de lâcheté, mais c'est un acte de maturité, un acte de maturité politique. Il fallait savoir comment agir pour éviter et pour déjouer même les plans diaboliques du régime. Rachid Dachou يود سومثيون الدفهم يوم باللي éviter et de faire face par rapport aux manipulations des différents régimes ذاكني نبنان في la dictature في l'autoritarisme voire l'autoritarisme خاطر ماشي ديال الريجيم اللي قبلن في كثيوين النظام بخلاف مخالفين مثلا في كثيوين نبنى في الشدر وهي ذاك نيد سبدن صغور لي ديفيرونت ريجيم ذاكني اون افريك دو نور. ثاني ميرسا كمال لكن كاين نساتا كيران نتصلط نتواس الدكتور سايس عدي ديفران صغونت من بانوك تلك الساعة الجمعة 3 دي شطنبر مشا كتبني راه كمال تزوغا تفرض على دوك السفر فيسبوك دكتور سايس عدي وكن أتغرن أوغار شغيسان مليل لثواسين نظن الصلاة نظن كمال بطون ماينوث نظن نكريتيكا أسنين إيوغات دي توالين تيكو ساك خمات دي تلوي